No te rangi nei I pinea ia iritana tā whiwhirangi te kāwana tianara ki te pine o te tohu kairangi. Mo ana mahi whakatairanga I te kōhanga reo, aha kua ngā piki me ngā heke. He wahine puku mahi kātahi anō ka whakanuia. Dame Iritana ta Whiwhirangi of Masterton. For services to Māori education. I te rangi tonu nei ka whakanuia ia ki te tohu kahurangi. Ka hoki atu ngā mihi ki ngā pakeke, ngā kohanga reo, ngā whānau katoa te motuni, no rātou te kaha. Nā reira, te au ni, he honore nui tēnei, no rātou katoa. He mihi ki ngā whānau I āwhina I aia ki te whakatū I te kaupapa kohanga reo ki roto o Aotearoa I ngā rua te kaumawaru tau ki muri. Ko ia hoki e ora tonu ana te reo ki wainga I te huna e whakaike mai nei. Nā reira, koe ni e mihi ana kia rātou, tō rātou kaha, te wai timata I roto te pōharatanga naini, ana ko puawai te kaupapa nei. Ina te katakata ki waina I araua anō, ka toko ake tā mātou pātai, he aha hoki tā rāua kata. Ko he mihi mai e me mai, e mihi ana kia mo te nui o ngā kawenga I runga I ao. E mea tau kia e, me mihi ana ki te ao Māori ko rātou kē, kei te hoe ta wakani, mutu tonu tāku e wepu haere I a rātou. Ka tika anō hoki māna tērā kōrero, I te mea he mōhiotia anō mo te whakapakeko I te wepu kia kore te arero whiri I te reo e me hanoa. Rapara tāwhai, te karere.